Ćao svima. Odlučio sam da počnem da radim neki video na YouTube. Počnem da radim to sa Golfom. Trenutno moj omiljen auto. Puno mi pitaju koliko sve koštalo, kako sve urađeno, gdje sam nešto kupio i neki te stvari što nikome još uvijek nije ispričao. Tako da, ajde da počnemo, da pokažem vam kako sve stoji i šta sam uradio sa njim. U početku to je bilo običan Golf 2.0 dizel, ništa neobičnog. Obični su bili braniki, farovi, halogen, motor 2.0 dizel, nema piran, manuelna brzina, manuelan menač. Šta još? Ne bio spoilera, ne bio pragove, felni su bili 17-ki, što je dobro od fabrički, mogu da kažem iskreno. Naravno, gevindi su bili obični, auspuha ne bilo uopšte. Što mogu da očekujem od 2.0 dizel? Ništa. Ali za svaki dan iskreno to je baš je dobar auto. Nije troši uopšte ništa i ide dobro. Šta još moraš da želiš? Mislim da ništa. Tako da prvo što smo uradili, kupili smo felne. Ovdje će biti slika kako sve bio od fabričke. Kupili smo felne. Felne su koštali 700 euro i još gume nešto 400, nešto tako. Tako da 1000-1100 bilo sve ukupno. Sljedeća stvar koju smo uradili to je bilo mapiranje. Poslije toga spremali smo ga kod sajama u Novom Sadu i morali smo nešto da uradimo sa njegovim izgledom, tako da kupili smo braniki, farovi, prednji farovi, zadnji farovi, prednji branik, zadnji branik. Što se tiče cene, prednji branik 300 euro, nešto tako, zadnji isto 300. Farovi su 500 prednji i 300 zadnji, mislim tako. Pragovi još 100 euro i spoiler još 100 euro. Plus farbanje 800 euro. Znam, to je skupo, ali šta da radim, ja tu sam početnik. Nikoga ne znam i koje su cene ne znam. Tako da, ne osuđujte meni. Dalje, šta je bilo? Znači, u početku, što sam zaboravio da kažem, uradili smo prvu verziju sistemi, to je bilo samo jedna 15 u običnom kutiji, ne bio fronta, bio samo u običnom mjestima zvučniki, mislim da Solo 300 bio je, Pride Solo 300 i M35 15 inča je bio kod obične kutiji, ali tu ću da radim neki snimak kako se radilo. Bilo je već hair trick, bilo je otprilike 150 decibela sa tim sistemom. Poslije smo odlučili da treba nešto jače i sa tog trenutka počeli smo da radimo novu kutiju za već dva zvučnika, isto Pride M35. Ali dobili smo još veće pojačalo, odlučili smo da radim nešto jače za front. Tako da, ajde da vidimo šta ima od ozvučenja sada. U vratima su, u svakoj vratima stoji
4 zvučnika, to je 8 inča, 20 cm. To su Pride Ruby 8 V3. To je overmodular zvučnici. To znači što možeš, ako nešto pokvariš, možeš da skiniš sve i lako da zameniš. Bez lepaka, bez svega. Samo odšrafiš i to je to. Dalje, ovdje smo izbrali Pride Hypertone Plus. To nije skupo, malo je dimenzija, udobno sve da uradiš i preglasno. Iskreno bilo bih dosta i jedno i pare. Tako da, što se tiče ovog, mislim, 2 komadi ovog otprilike 150 euro, 2 komadi ovog otprilike 65 euro. Vratima smo uradili sami, ali prosječna cena mislim nešto od 500 do 600 euro. Sa kožem, sa svim. To je ok cena, nije skupo, nije jeftino, tako da to ću vam da kažem kao neki prosječne cene. Dalje što smo uradili? Stavili smo radio, to je već 3. ili 4. verzija radio ovdje. Ja volim baš eksperimenti, tako da to sad stoji Aura Indigo se zove, 879 mislim, nešto tako. Ovdje je DSP, 8 kanala, Bluetooth, sve što možeš da očekivaš od radio, sve tu stoji, znači sve ima i ništa više mi ne treba iskreno. Ajde dalje i da idemo sa nekim više zanimljivim stvarima. To je moja krpa za sušenje auto, kad opereš auto, uvijek tu držim to, ne znam, pitaju meni zašto, ali mi nekako sviđa kad to tu leži, tako da više neće pitati meni. Znači, šta imamo dalje? Najveće pojačalo u sistemu to je monoblok DevBones Apocalypse ASA 8000.1. To je 8310 vati. To radi na 2 zvučnika, ukupno sve je povezano u 0.375 ohmi. To je rizično, ne preporučujem tako da radite tako ako imate baš veliko iskustvo. Šta dalje? Za vratima koristimo 2 pojačala. Ovo pojačalo koristimo za midwoofere, za Pride Ruby 8 V3. Znači ovdje ima 1500 puta 2, znači na svaku vratimo imamo 1500 vati. I to je dosta za 4 zvučnika u jednoj vratime i za 4 u drugoj. Ovaj sitni, ovaj mali drug, on radi za visokotonci. To je predosta, koristimo samo 2 kanala ovdje, ne 4, to je 4 kanala pojačalo. I iskreno nije bitno koje pojačalo staviti na visokotonci, sve će biti super, nema veze sa kim. Dalje, šta smo uradili? Uradili smo kutiju, nije baš obična kutija. Kutija je tip labirint, znači nije običan port. Radi kao da dugi port, ali to ne radi kao obična kutija. Znači, frekvencija ovdje podešavanje je 24 Hz i stoji 2.15, znači 15 inča svaki subwoofer. Cilj je bila vetar, nije takmičenje, nije rezultat, samo vetar i niske frekvencije. Kad ja govorim niske frekvencije, to znači 18 i do 27 Hz, nešto tako, 28. Ja ne baš volim da ubijem svoje uši. Volim kad sve mekano, kad sve nekako prijatno i meni prijatno kad ja slušam 25, 23 i ne ubijem svoje uši. Ajde da vidimo subwooferi. Oni su tu. Nije baš udobno da snimiš njih, ali ajde da probamo. To su Pride M3515. Isto je overmodular verzija. U Pride sada, mislim, svi su zvučnici ide kao overmodular, znači to
To već sam vam pričao što to znači. Znači, što se tiče cene, ajde da ispričat ću sve. Znači, jedan zvučnik košta je otprilike 1100 euro. Nadam se da to će biti kao neka zvanična cena u Srbiji. Znači, dalje što se tiče cene, pojačala. Ovo pojačalo otprilike 700, nešto tako. Ovo neće biti u Rusiji, ali možda i će biti. Ja mislim da neka prosječna cena će biti oko 150-200 euro. Ovo pojačalo malo skuplje, to otprilike 1000 euro. Dalje što smo još kupili, znači kablovi, distributor, kutija. Kablovi, distributor i osigurači su bili, mislim, nešto od prilike 300 euro sveukupno, možda 350. Kutija izašla je otprilike 400 do 500. Materijal i neka oprema dodatna što morali smo da kupimo zato što bi uradili smo to. Dalje, najbitna stvar što retko da slišim o čemu neko priče, to je struja. Ajde da pokažem kako sve kod nas urađeno što se tiče struje. Znači, ovdje stoji LTO, to je litijum titanat. Znači, ovdje su 4 paketa, jedan paket, to znači 6 sitnih komatica. Znači, jedan paket košta otprilike 300-350 euro. Ovi su stvari, to je balansiri. To je duga priča, ispričat ću o tomu u odvojenom videu. Sada nećemo to. Znači, ovo košta je otprilike 60-80 euro. Imamo dve, jedna tu, znači tu i jedna tu u nizu. Sve ukupno, znači 4 paketa. Tako da računajte 4 paketa puta 300 euro, 1200 plus balansiri, znači nešto 1400 i nešto. I još jedna bitna, baš je bitna stvar. Ovdje su pažljivo. Ajde da otvorimo haubu. Bitna je stvar, to je alternator. Kod nas je bio običan alternator od početka, običan je tu 140 ampera, poslije smo ga zamijenili na 180 ampera od Passata B6. To je obična priča, mislim najpopularno i u Rusiji, i u Srbiji to da radiš ako želiš nešto više od običnog alternatora. Ali nije bilo to dosta za nas, trebao nam da uradim nešto jače i tu je počela neka zanimljiva priča. Naručili smo ga iz Rusije, to je bila greška iskreno. Nisam očekivao što bit će neke probleme sa njim u budućnosti. Naručili smo iz Rusije ga, koštalo je otprilike 600 euro. Koristili je otprilike 3 do 5 mjeseci i počelo je nešto da gori kad sam slušao muziku. Neki požar ovdje je bio. Baš sam srećan što bili su ljudi pored meni, pomagali su meni, hvala vam puno. I imao sam ovaj aparat za gašenje vetra. Ne vetra, a kako? Fatri. Požara. Pričam kao majmun, oprostite meni, ja još uvijek učim srpski. Znači, auto je bio spasen, ništa nije baš pokvario se. Samo morali smo da čekamo još jedan put da dobijemo novi alternator. Proizvodilac rekao da je renovira sve besplatno, ali troškovi za dostavu, troškovi za vreme što je ne bilo alternatora, to je koštaje. Tako da mislim da 3,5 mjeseci sam čekao ovog alternatora kad su uradi meni sve ponovo. I sada stoji taj alternator iz Rusije, 390 ampera. Predosta ga za ovu sistemu. Znači možeš da slušaš na 15,5 volti
i neće biti baš nizak napon. Tako da neću preporučiti vam da naručite alternator iz Rusije, ali preporučujem da stavite nešto jače od fabričkog ako imate sličnu sistemu. Zbog čega smo uzeli baš ovaj auto sa 2 vratima i šta smo uradili za pojačavanje auta. Znači, Golf 6 to je jedan od najboljih auto za ozvučenje, po mom mišljenju. I Golf 5 i Golf 4 iskreno isto. Zbog čega? Zbog toga što imaju su dobro šasi, znači jako šasi. Posebno u najbitnom mjestu za ozvučenje, za jako ozvučenje, ovo mjesto stoji tu. Znači, od fabrički ovo mjesto jako. Znači, postoji neki auto, na primjer neki Opel Astra. To je moje iskustvo iz Rusije. Opel Astra, na primjer, ne drži uopšte jaki bas. Ovdje X-Max nešto otprilike tako. Znači, šoferka lako da pukne. U ovom autu neće to desiti. Preko, ne znam, na primjer, ako imate 150 decibela, ništa neće pokvariti. Znači, što smo uradili? Morali smo i u ovom autu i u drugom, uvijek to morate da radite ako imate nešto slično sa nama u smislu sistemi. Znači, uradili smo pojačavanje krova sa metalnim stvarami, ne znam kako to se zove. Debljina je nešto od 3 mm, ne, možda 4 mm metala. Stavili smo na silikon, na lepak. Koristili smo ga kao lepak. Plus što smo uradili ovdje od fabrički auto ima pojačavači. Opet ne znam kako to da se zove. Oni su prazni. Ovi metalni stvari što prazne unutra krova. Znači, što smo radili? Mi smo napunili njih sa silikonom. Znači, sve ukupno. To baš je dobro radi za sve. Da ne odlepi poslije to kasnije i preporučujem to. To je druga stvar što smo uradili, osim metalnih stvari. Znači, i što treće smo uradili, to je vibroizolacija. To više za, kako da kažem, da bih ne bilo nekih zvuka koje ne baš nam treba. Znači, sada je sve kao kamen i sve drži, sve stoji fiksno, tako da zbog toga smo uzeli Golf 6, a 2 vrata su zbog toga što ako imate 4 vrata, obično kažu 5, ali ja govorim 4. Znači, ovi vratima će trese tako što ne možete njih uopšte da držite. Nema veze sa čim, neki ljudi nešto varaju, neki ljudi, ne znam, neki stavi stvari unutra da bi ih držali, ali to je baš velika, kako da kažem, baš je komplikovano to da uradiš i lakše je da samo da uzmeš dva vratima. I još jednu stvar što nisam rekao, što smo uradili, to je gepek. U ovoj vratimi smo uradili varenje tu. To je prvo što je pokvario i poslije toga ništa smo uopšte ne varili. Ovo drži, svaka čast Volkswagen, iskreno. Ova stvar već nekako ima nefiksnost, ali drži i drži. Znači, radi sve, koliko smo već? Jednu godinu i 5 mjeseci, mislim, koristim. Baš je često, vi ste vidjeti kako to, otprilike svaki skup smo, na svaki skup smo idemo i koristimo puno, znači pun gas uvijek i sve je ok, sve je stabilno, tako da ovdje će biti već kraj priče što se tiče golfa za danas i ćemo pokazati vam kako to radi. Ajde!
Vi ste već vidjeli prvo video kako Golf ide 0-100 sa opremom, sa ozvučenjem. Jučer smo izvadili sve napole, tako da unutra već nema ništa. Sad ću vam da pokažem. Znači Golf stoji više nego je bio. Tamo je mislim plus 2 cm, tu je nešto blizu od 1,5 cm. Unutra sad nema ništa, samo neki kablovi i nema više ništa. Tako da litijum se stoje, ali to ne je velika razlika. Mislim da otprilike skinuli smo nekih 200-250 kg ukupno sa svima. Tako da hajde pun gas da vidimo šta ima. Kako vidite, pogrešio sam malo u prognozama rezultata. Nije baš velika razlika, očekivao sam poseći nešto 8,5, ok 9, nikako ne 9,7. To znači što razlika je 0,5 sekundi, to je ništa. Znači, što to znači? Što moram da stavim nešto još teže, ali o tomu već u sljedećem videu. Pitajte vaše pitanje u komentarima, ću na sve da odgovoram. Pratite naravno ako vam zanimljivo. I vidjet ćemo se u sljedećem videu. Srećno svima! Catch the moment, do your best, go to your game.